Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization hitu ha kini kesengi ka khat riu terik urempang arjar arpulai kalihar sipen ursla ban pensung thu ikipait ba halor kumno banjet ikinong mikmat na kabenta ki election arjar arpulai uba donbok dekar presiden barang ba kaseng haba ajing keren ula kentu ikipait ba kathan pen ursla ba kidei benong ki bastat ha budget ikinong mikmat kenang bakan amun ra kajing babe hadin habut ya kapateng kapansawan bat kidei banjet de ki balak bantau an ki bawan ra ikijing mentoy ki pait ba shu lo ong bagi pait ba kapun ursla kimdei bandang ngop ne bit sasisen ya ka sorkar MDA kenang bagajing babe kanamwan biang sasisen Jiet yaki nong yalam yaki nong nilam dia tengko bak ki kon klawat joga HITO tepat ba baleni don kam ya kita ki nong yalam saka somoy arpulai ban jiet ki nong yalam saka dorbar thogan kabeneng kong ni don kam de ki priyo ki balanang bala start kibanang ban pet ngor ya kilaway ani kata ki pateng ki banwan kabeneng kong ngan pet ngan kren ngan pensaya pi halor kata ka join kedar nadu ki IAS IPS bat gino ki bayedei bat ka civil service hado mentapat ba nakapor si kapor indela don ki jingi ki hapok bordar kendala don gajinya tenju bor lada dei banjes hakapor badan gajinya siat bakasiat nakaliang bordar limba asam ru nishat kan tho yik pardo parasnam kibadan hak tu uniform da kabang iong ba ki pulit meghalya kilong ki bating et ki bom slur ki bom nut ki banut tang hapo sekretariat balai kilong kumto namar ba hamne hajala jungi Mim pat don an ndrei don tang ginong penhe hapo assembly to di banya sai ban jinla don kata ka an bangin jinla don kata ka special kedar ani kata ka separate kedar kabadai tang jong ka mekhalia kabong ka thup shu bak ka asam te himut uniu khasi jungiu ting hadu kan no layo le bat suloi layo le bat uniform lada usokar asa munai syukuli pimot kita gi jongi kimnot dan ayar kuli to banya sai bat ban pha da kita kinong yalam ke wat num pha de kinong pen heet hantai apo yi darbar thawan jongga Meghalaya Legislative Assembly hado benta ngania keren ya phi ngan pisai sapi kakum ka ka jingdawa jongga seng HITO hakine kisan sen baladan ni ramli husnam arpo wei ndrei nilakhan lanut ya kata kajing kamai spa jong kita ki high level dani kita sarkar suat kenma pa menhakani kidong kithan jong kusnong gathau ngila her wan pensutho pa banjit yakinong yalam syagador bar thauan kabar pulai hagani ka kenti banyo ya kata jing sinshar hok ke jing sinshar ke bukhut te kranu penslam shu an poi bi ka pham ba halor ko nongrem ayu ba ka seng HITO kami samadan ban pensai ba ban jiet kita kinong dalam hagani kasumay arpulai kipat ba limba kilat social media limba kipat kubor bat hagajing duna kata ka perkhat ka perdan kila bu jingkeli ba kahito imat kalalong kaseng politik to tip syai pat ba ka HITO laseng hak kanongrim ka pressure group komot ki political leaders kiseng bahalang empat kidei ki social leaders ni kahito ngimdei kiseng bahalang ndrei ngidei kita kiseng penborlang lani kita ki pressure group kata kadai konongrim ba pinsutho bangi ngidei ki political leaders ki social leaders yasai no nadu menta kasni namar ba ka kabrim nyo krep hi kamdei kebarang sakdum
kata kapang kabangakwa ban pensai kaswa ban wan saniru la don katu kaning mot kiriu kibala kentho kibala kersan ya kanika National Party kata ka NPP kibala on kiwi ban let sa kata ka jingyalang kaban pelong sapo penursla hapo katu kayo kinban kiban wan hangni kindai tangki kso katno mismo kutang bagi para do para senami tang nabenta itu isamoy ibatang lay benay lani estang katu kani stayo hato ngan bu jingkeli badba pidi kikso se ibawan singa bangni kata ndi bagan thok gitu ndrei kadai kasur kabami na gitu kinong kersan ratba jong ka NPP tang na kabenta kabakin yo kwan mentoy simet ki hunru ban benyi ki pardo parasnam ndrei ki kletpat bandalayap kindalalay nang ne nasla bertheipat kedang hap don kampat ye kinong song jong kani hingat hain ban letep ye ki dengan skun kentu ye ki bat ngabur kecing maham ye ki